Imam najbolji, vidjet ćemo. Jebo vas. Pa mislim stvarno. Dovolite me do toga da ja to moram raditi. Ajde. Radimo 10 metara dinamično i stezak, imate ovih zadnjih 5 metara od čunja do kraja, vi imate od ovog čunja do kraja, napravimo samo malo inervacije, još do 5 ili 10 metara. Na drugu stranu, pustite ove stezne lože, lagano pustite napred. Na kraju je samo niski skip, voditi. Tako, ili hvat.